Mwaramutse neza abakunzi ba Vedasta Empire Imana amahoro bahumugisha twihuse cyane tubazaniye amakuru mashya amakuru ashyushye cyane. Kisekedi ku mugoroba yaratewe kudeta nande yaratewe kudeta n'abasirikare biwe. Ikindi kandi Amerika irashaka kugirana amasezerano na leta y'u Rwanda ku bijyanye no gucukura amabuye y'agaciro. Turagaruka ku itahuka ry'ingabo za SADC, ibyo byose tugiye kubibavura imuzi. Niyo mpamvu muri muntu wese twamushishikariza kuza akicara agatega amatwi amakuru Vedasta Empire yaba yabashakishije hirya no hino. Twabasezeranyije yuko tuzaza tubakusanyiriza bimwe mu bigize intambara yo muri Congo. Niyo mpamvu rero twabateguriye uno munsi mu buryo burambuye kubasesengurira kwitaha ry'ingabo za SADC. Turabashimiye rero inshuti zacu z'akadasohoka mukomeje kubana natwe, abakoze subscribe turabashimiye kandi tubikuye ku mutima. Abatarayikora nabo nibarebe aho hasi maze bakore subscribe, tujye tubana mu biganiro byacu umunsi ku wundi. Twari dutangiye rero tubabwira ku bijyanye na kudeta Kisekedi bari bamuteye ku mugoroba, nibwo inama y'abasirikare bamwe na bamwe bakuru ariko nta bajenerali bari barimo bateraniye muri hoteli muri gahunda yo guhirika Kisekedi kumukura ku butegetsi. Ni ukuvuga ngo nta makuru menshi yatangajwe kuri ibyo bintu, ariko ikivugwa mu binyamakuru nuko Kisekedi habuze gatoya ngo bakumukure ku buyobozi. Bari biteguye neza guhita bahirika ubutegetsi bwiwe. Inshuti zacu rero ni ukuvuga ngo Kisekedi n'ubundi uko byakagenda kose nawe ahari ntatuje isaha n'isaha, ahora afite urwikekwe yuko bamutera kudeta. Rero bamwe baravuga bati ese Kisekedi nibyo yaba yakozemo pranka cyangwa se byaba ari byo. Ariko se abandi bakibaza, iyo abandi bagiye guhirika ubutegetsi bafata radio, bagafata ikibuga cy'indege, bagafata n'umurwa mukuru. Ni ukuvuga ngo rero muri ibyo byose nta na kimwe cyari cyakozwe, ahubwo ibyo byose byari byagiye gutegurirwa muri hoteli, biza gutangazwa yuko uwo mugambi wabo ubapfubanye. Ngayo nguko ayo makuru niyo twari tubafite ku bijyanye n'ihirikwa ry'ubutegetsi bwa Kisekedi. Ni tugomeza kuyatohozaho byinshi, nabyo turi buze kubibagezaho mu masaha ari imbere. Ikindi tushaka kubabwiraho mbere yuko tugera ku ngingo yo gutahuka kwa SADC nuko Donald Trump ashaka kugirana amasezerano n'u Rwanda ku bijyanye no gucukura amabuye y'agaciro. Kera kabaye bemeye yuko mu Rwanda hari amabuye y'agaciro, bemera yuko twabagirira n'umumaro. Ni ukuvuga ngo rero nabyo nta makuru menshi yari yatangazwa, nibaramuka bayatangaje nayo tuzabagezaho. Ku mpande zombi nta makuru menshi bari batangaza, gusa nibaramuka bayadutangarije nayo tuzayabagezaho. Ni ukuvuga ngo kera kabaye Amerika yaba yemeye yuko mu Rwanda hari amabuye y'agaciro. Kera kabaye Amerika yaba yifuje yuko amabuye y'agaciro yo mu Rwanda baza kuyacukura akabagirira umumaro. Kenshi na kenshi bifuza yuko amwe mu mabuye y'agaciro aboneka mu Rwanda ari ayavamo ibikoresho bikora imodoka. Niyo mpamvu rero Donald Trump yifuje kuba yaza gucukura amabuye y'agaciro. Twari twababwiye yuko ejo twari twabasomeye amatangazo abiri ku mpande ya za Congo no ku ruhande rwa M23. Amatangazo yavugaga gahunda yo guhagarika intambara no gutanga agahenge ku bijyanye n'intambara. Rero twababwiraga ko tutari twamenya ikihishe inyuma yabyo, gusa amakuru twabatohoreje nuko Amerika nanone ariyo ibiri inyuma, kuko ari amatangazo ajya gusohorwa ku mpande zombi. Habanjije kubaho ihura rya minisitiri wa Katari ubwo yaravuye i Doha. Ni ukuvuga ngo minisitiri wa Katari yahuye n'intumwa ya Donald Trump muri Afurika. Nyuma yo guhura rero niyo haje guhita hatangazwa
biriya twagiye tubabwira ku bijyanye no guhagarika intambara ku ruhande rwa M23 na DRC. Ni ukuvuga ngo rero icyo ngicyo nacyo nicyo twari twabashije kubabonera ku bijyanye n'ibyo n'amakuru twari twabahaye ejo, nuko Amerika ariyo ishobora kuba iri inyuma yo guhagarika intambara hagati ya M23 na DRC. Twagiye rero ku bijyanye n'itahuka rya SADC itahuka ryayo rigomeje kuba agatereranzamba. Gusa amakuru mashya tubafitiye nuko abakuru bamwe babiri mu bakuru ba SADC bamaze gukandagira mu Rwanda. Ni ukuvuga ngo bazanywe n'iki rero? Bazanywe no kuba bashyira ku iherezo itahuka ry'ingabo zabo SADC. Dufite amakuru twatohoje yuko baje kwishyura amafaranga y'imodoka ndetse no muri n'ibindi bisabwa kugira ngo ingabo za SADC zibe zatahuka. Mu modoka zari zateganyijwe, hari hateganyijwe imodoka 90 ko arizo ziri bucyure 5,000 by'abasirikare ba SADC bari mu Rwanda. Nyuma y'uko rero abo bakuru ba SADC baba bageze mu Rwanda, barishyura amafaranga y'imodoka agomba gucura ingabo zabo, dore yuko byagaragaye umwe mu bahagarariye SADC yaba yaragiye kunegosiya, harimo bamwe na bamwe bagiye kunegosiya ko imodoka zigomba gutwara ingabo za SADC zigomba kuva mu Rwanda. Turacyabatohoreza ayo makuru rero, ni ikintu kibuze guhinduka ho cyose turi buze kukibagezaho. Turagushishikariza gukomeza gukurikirana Vedas Empire, ugakora subscribe, tukajya tukugezaho amakuru agezweho kandi ashyushye akakugereraho ku gihe. Dukomeje rero kwitahuka rya SADC. Ni ukuvuga ngo SADC ikomeje kuzana ibibazo, nubwo tumaze kubabwira yuko hari abakuru ba SADC bamaze gukandagira mu Rwanda kubw'impamvu yo kwishyura amafaranga y'imodoka zigomba gucyura ziriya ngabo. Ikindi n'izindi depanse zose ziri buze gusabwa kugira ngo ingabo za SADC zisubire iwabo. Hari ikindi kintu gikomeye cyane M23 yaje gutahura. M23 yaje gutahura yuko ingabo za SADC ibintu bituma zidataha ari byinshi. Haje gutahurwa yuko ingabo za SADC zishaka gutorokana ingabo za FDR, inyeshyamba za FDR. Abatabizi rero, inyeshyamba za FDR ni inyeshyamba zasize zikoze jenoside yakorewe abatutsi mu 1994. Ni ukuvuga ngo rero SADC ikomeje gukora amahano menshi cyane. SADC irashaka gucikana bamwe mu bajenerali ba FDR ndetse n'abandi basirikare ba FARDC. Ni ukuvuga ngo uribaza abasirikare ba FARDC bari buze gusohoka igihugu cyabo bajya hehe? FDR irasohoka igihugu cya Kongo ijya hehe? Ni ibintu dushobora kwibaza twese, gusa turagomeza tubitohoza amakuru, ikiza kuvamo cyose turakibagerezaho ku gihe. Ikindi kintu cyaje gutahurwa gituma SADC itava muri Kongo, itafata umwanzuro wo gutaha. Ni ukuvuga ngo SADC haje kugaragara yuko hari abasirikare 100 bayo baburiwe irengero. Nta numwe uzi SADC abasirikare bayo ahantu barengeye ubwo bafataga umujyi wa Goma. SADC yari ifite abasirikare bari gukoresha intwaro zikomeye cyane. Bakimara kubona ko umujyi wa Goma ufashwe, bose bahise banyanyagirira mu mashyamba. Izi saha tuvugana nta SADC ntabwo izi aho abo basirikare 100 barengeye. Indi nkuru M23 yaba yamenye, cyangwa se indi nkuru yamenyekanye mu makuru, nuko Afrika y'Epfo muri SADC ishobora kuba yaratakaje abandi basirikare 40 ariko ntibabashe kubona imirambo yabo. Ni ukuvuga ngo SADC
abasirikare ba Afrika y'Epfo 40 nanone barapfuye, ariko ntabwo bari barigeze babitangaza. Muribuka yuko Afrika y'Epfo yatangaje yuko abasirikare bayo bapfuye ari 14, ari nabwo imirambo yabo bayitahukanaga bayijyanaga muri Afrika y'Epfo. Ariko amakuru turi kubona nuko amakuru twabatohoreje nuko SADC ingabo za Afrika y'Epfo nanone 40 zishwe, ariko imirambo yabo ntize kuboneka. Niyo mpamvu rero amakuru tubafitiye nuko SADC ishobora kuba iri muri negociation na M23 ko babareka bakajya guhigisha iriya mirambo 40 y'abasirikare ba Afrika y'Epfo baba barapfuye, ariko ntibabone uko bafata imirambo yabo. Inshuti zacu, inshuti z'akadosohoka dukunda cyane, ibintu bya SADC bimaze gufata indi ntera, barataha ntibataha. Ni ukuvuga ngo ibyo byose turi kubibakurikiranira, ariko ikiza kuvamo turakibabwira. Nuko niyo mpamvu turi ahangaha, niyo mpamvu mudutega amatwi, niyo mpamvu mudukunda. Ni ukuri rwose tuzaza tubagerezaho amakuru ku gihe. Aka kantu rero nababwiye yuko tuzaza dusorezaho kanyibutsa nkwibutse, n'ubundi ntabwo turi buve ku ngabo za SADC yagiranye ibiganiro na M23. Ubundi imvano yo gutahuka kwa SADC ikubagaho, ubundi ntabwo ari uko byari byarateganyijwe yuko SADC igomba kwitegura ndetse bakazataha banyuze ku kibuga cy'indege cy'Igoma. Noneho biza kurangira M23 ifashe icyemezo cyo kubabwira ngo tubashaka ku butaka bwacu byihutirwa byaturutse ku kirere. Nibyo tugiye kwibukiranya impamvu SADC igiye gutaha ikubagaho. No kuvuga ngo tubibutse M23 ikimara gufata umurwa mukuru, cyangwa se ikimara gufata Goma, ingabo za SADC zimwe zahungiye muri ku muryango w'ubumwe. Ni ukuvuga ngo SADC abasirikare bayo bahungiye kuri MONUSCO. Bamaze guhungira kuri MONUSCO, ubu MONUSCO bamwe yari bafite, ariko n'ubundi ntabwo M23 yigeze yifuza yuko baguma mu gihugu cyabo. Byaturutse ku kirere ubwo baheruka kuba bashyikirana cyangwa bagirana imishyikirano Igoma. Abakuru b'ingabo bagize SADC, ingabo zigize ibihugu bya SADC bahuriye Igoma, bagirana inama, bagirana imishyikirano na M23. Baje kwanzura yuko ingabo za SADC zigomba gutaha zinyuze ku kibuga cy'indege cya Goma. Noneho M23 byaje kurangira, cyangwa se SADC byaje kurangira itobeye M23, yeretse yuko ibyo bari barimo byari ubugambanyi. Ni ukuvuga ngo rero icyo gihe turi kwibukiranya bari bagiranye ibihe byiza, barishima barasabana, bemeranya yuko ingabo za SADC zigomba kunyura ku kibuga cy'indege cya Goma. Ariko hakaba rero hari ikibazo cy'uko ikibuga cy'indege cya Goma kitezeho ibisasu. Ni ukuvuga ngo M23 yari yagiranye amasezerano na SADC yuko ibyo bisasu bagomba kubanza kubitegura, bakanasana ikibuga cy'indege cya Goma aho cyangiritse, ubundi ingabo za SADC zikabona gutaha. Byaje kurangira rero ingabo za SADC nk'uko M23 yabisohoye mu itangazo ryayo, byaje kurangira M23 itangaje yuko SADC ariyo iri inyuma y'ibitero byakorewe Igoma biturutse ku bijyanye no kongera gushaka kwisubiza umujyi wa Goma. M23 yatangaje yuko SADC ishaka kongera kwisubiza umujyi wa Goma, nibwo humvikanye kurasana hagati ya M23 ndetse n'ingabo za SADC nk'uko M23 yabitangaje. Ikindi kandi n'ikibuga cy'indege cya Kavumu
cyagabweho ibitero icyo gihe M23 yasohoye itangaza yuko ibyo byose ari ingabo za SADC cyangwa ari SADC ibyishe inyuma. Twibukiranyaga rero impamvu SADC igiye gutaha ikubagaho, niyo mpamvu M23 yahise itangaza ko idakeneye ingabo za SADC mu gihugu vanabwa ngo bagomba guhita bataha. Rero abakuru b'ingabo baje gukorera inama muri Tanzania, baza kwanzura yuko ingabo za SADC zigomba gutaha ariko zitakinyuze ku kibuga cy'indege cya Goma, zigomba kunyura ku butaka bw'u Rwanda. Nuko rero habayeho process yuko basaba u Rwanda inzira, biza kurangira u Rwanda rubahaye inzira y'uko bagomba kuba ko nta kibazo bakwiriye kuba banyura ku butaka bw'u Rwanda, SADC igataha. Byaje kurangira rero ibyo byose ari ibyo twatangiye tubabwira, hagiye hazamo amashotegi nk'ayo ngayo agiye atandukanye, ariko bateganyaga yuko umunsi ntarengwa SADC igomba gutaha ari uyu munsi ku wa gatanu tariki ya 25. Niyo mpamvu rero inshuti zacu mudukunda mudukurikira cyane, tugomeza kubatohoreza amakuru y'itahuka ry'ingabo za SADC, ikiri buze kuvamo cyose turi buze kukibabwira, turi buze kukibagezaho kandi turakibagerezaho igihe. Turabakunda cyane rero, mujye mukomeza mukurikirane Vedasta Empire, ni channel ibagezaho ibiganiro byiza cyane, ibiganiro by'ije inama. Abantu bose muri Ibwotamasimbi hirya no hino, tugarutse mu gihugu cyacu, abari iburasirazuba, iburengerazuba, amajyepfo, amajyaruguru, ni mukomere cyane kandi tubifuriza amahoro ubudasiba. Murakoze.